Good morning, Orions. Kan taksa pumpui hi system ania. Kan hatho hi wellness tiin. Kan hatho na market hi illness market ani. Kan na hi kan riat china ngain knowledge kan ne ngaya. Products kan khal thana turin. Nan na kan riat china ngai boka. Nan na le products kan riat chian chuan combination te po automatic in alo mai don ani. Orions product te hi risel na thazog nei theina tura min pui tu thata kania. A products te kan riat china poimo masani. Kan taksa organ pakhathi achiat chuan organ danga kai zelin adanga ti chezela kan taksa peng rang te hian an thana tura cho an muna kong hi indirect zelani wangin na thopui an nei zelani chu wangin taksa peng tin te hian nan thok hovin an tang ho veka chutiang bokin organ pakhat achiat chuan adanga apakain adang po cheve zelani Orions product ei lo le mangmi lo chuan market an nei theilowa an khrachiang theilo bok member te hian soi tur chin le chin lo kan neya asiam na products ingredients lo soi fia vak te hi kan ti turani lova heng hi chu siam tu te soi fia tur zokani min za lo tak le deng khong taka min zo doctor in niam mi min lo ti ni po in thinrim mai lovin ni love Orions leader kania doctor zirtir na anga products thatna te train to kani ti mai turani Delia diabetes doctor chuan vor hian gold director bakhat thu soi hi lo ngai sang vak lova Gold Director kha medical lama zirna le thiamna title anei lo wangani kan hena localin doctor kan ni na nga thodun puyamin ron soma chu doctor chu diabetes engzan nge ain kol to ka zota ani chon sing chuang fe an ni thu soya adam lo en kol to atanga diabetes dam to mi som hing soi turing ka tia pakhat ma soi the nei lo kei chon doctor hena chuan khai bulami kha zotro mi engzan nge Orions dam doya ei tira wanga diabetes dam to a khil thei chawang che ka tiani Leader te hi kanin zirma sak zelangaya chu chuan in rin tok na min peang leader te hi health teacher kan nia thiam na khriat na mimal ma son na kan nei ma sak ngai ni rin omna le thorim na phurna te alem ni lo ataka kan ne ngai phur lo chung le zoi taka na tholo tur kan activity kan che dan thleng in en ton tlak in kanom tur ani right training dan dik right care of team de care dan dik ataka kan ti ngai right business sum don dan dikte business thazok le ahlut na siam thaya business meeting nei te heng te hian business ro pui zok an siam thin business chau kan focus turani lova great health risel na thatak le azira zirna education class angin meeting te kan organize thin turani